Ki roto ēnei kaumātua, he pauama, he tauama o waihopai runa ke noho ai kei roto ēnei whare. Ka mate kāinga tahi. Haumi, ue, tāiki. Ka ora, kāinga rua. I've been at the marae 35 years, and this is a really, really auspicious day for us all to have our own papakāinga on our marae. It's really, really great. Nau mai ki te tiriti o Mahanui. E te kaunga papakāinga kei konei, ara neke atu i te whā miriona tāra te utu mo te whakawhanaketanga. Kei tēnei taha o te rori ko ngā whare mō ngā kaumātua e noho hauāna. Whakawhiti mai ki tēnei taha o te rori, anei ngā whare mō ngā kaumātua e tae ana ki te nukunuku haere me te neke haere, huri noa i te marae. There's a lot of people out there that are short of a home, don't have a place, you know, and if they can be on the marae, and it's enticing people to come to the marae, our kaumātua, because our kaumātua like to do things, you know, and there's places down there for everybody to congregate as well, and have kōrero and all that sort of thing, you know, do their own waiata, songs, stories. This is my garage whānau, this is my missus's car and my car. My house, my whare is down the back there, and this is the wahine's one. See, why did this one? Because you can put a pot plants out there. Ko Cyril Gilroy, te upoko o te marae o Murihiku, me te mea hoki, kei te hoki mai tēnei upoko ki tōna kāinga. I'm so happy to be able to work and live at a place, or to live at a place that's right next to your job. You know, and it doesn't matter whether you can still go over there anytime you like. It's kaumātua. Ko tā Murali Busker, he motu hake kia tū ai ēnei papakāinga hei painga ake mō ngā kaumātua. The units that have got the accessible facilities have got wider doors and bathrooms that are more accessible. So there's a couple of them in these units. The other ones are standard. When I say standard, it's still to compliance and really well designed with good materials. And the other point to make is they're all done with using timber as the main product. So keeping in mind the sustainable design principles that we've used on the marae. Heoi, e kore e tau ki konei. He whakaaro anō kia whakatu he papakāinga anō ki te marae. And it's happening down on the corner part of the marae by that house over there, and it's significant for us. So we've got to make space for different things, you know, so those are the next steps. Hei a koa nei ka neke mai ngā kaumātua ki ngā papakāinga, pēnei ia Gilroy. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. I would have had the front one, but there's too many neighbours go past. Too nosy. Ko te reo, te take.